Слышь, он спрятался. Ой, блядь, красота! Pengintai dan penembak dari 3rd Motor Rifle Division 20 OA Rusia menemukan dan menghancurkan posisi pasukan lawan di area Parit Zuravka. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 19 Januari 2023. Setelah berhasil mengidentifikasi posisi pasukan Ukraina dengan bantuan drone, pasukan Rusia tidak tanggung-tanggung langsung meluncurkan serangannya, bombardir tempat perlindungan sementara tentara Ukraina di kawasan Zuravka. Seperti yang tampak dalam rekaman, ledakan berkali-kali terjadi pada posisi target. Kepulan asap tebal membumbung tinggi di area tersebut. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Слышь, он спрятался. Ой, блядь, красота! Прям возле них положили, блядь. Ну, один успел нырнуть в окоп. Подожди, сейчас вылезет, посмотрим. Что-то, блядь, мы там подожгли у них. Он что-то горит там, нас, слышь? Ну, блядь. Или он так глубоко, сука, закопан там, пизда вообще. Хуй знает. Если он в дерево бьется, взрывается. Что говорит? Rusia melaporkan secara total 373 pesawat Ukraina dan 200 helikopter, 2.898 kendaraan udara tak berawak, 401 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 820 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 117.770 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-330.